munyemerere uyu munsi tuganire ku masoko cyangwa se exchange, turebe exchange 10 nziza ibihugu ziturukamo ndetse na ba nyirazo. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga exchange yitwa Binance, ni exchange yo mu gihugu cy'Ubushinwa, ikaba ifite icyicaro cyayo aho bita i Cayman Islands ndetse no muri Seychelles. Iyi Binance rero nyirayo yitwa Shen Jiao cyangwa se CZ, akaba ari Umushinwa ufite n'ubwenegihugu bwo muri Canada, akaba ari umu-entrepreneur, akaba ari rwiyemezamirimo. Ku mwanya wa kabiri exchange nziza yitwa Coinbase, ikaba ituruka mu gihugu cya United States muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyirayo akaba ari yitwa Publicly Traded Company, ikaba rero yarashinzwe n'abantu bagera babiri, witwa Brian Armstrong ndetse n'uwitwa Fred Eslam. Rero yashinzwe n'abantu babiri, Brian Armstrong na Fred Eslam, ariko Brian Armstrong akaba ari we CEO wa Coinbase. Ku mwanya wa gatatu exchange nziza yitwa Kraken, ikaba nayo ari yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yarashinzwe n'uwitwa Jesse Paula ndetse akaba ari na CEO kugeza muri 2022 yari CEO, aho rero Dave Ripley is now a CEO wa Kraken. Ku mwanya wa kane haraza exchange yitwa Crypto.com, ikaba rero ari yo mu gihugu cya Hong Kong, ariko ikaba ifite icyicaro ubu ngubu muri Singapore. Ikaba rero ba nyirayo yarashinzwe n'uwitwa Chris Maszalek, uwitwa Rafael Melo, n'uwitwa Gary cyangwa se undi witwa Bobby Bao. Chris rero Maszalek niwe CEO wa Crypto.com. Ku mwanya wa gatanu haraza exchange yitwa Gemini. Gemini niyo muri United States, nayo niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi rero nyirayo akaba ari uwitwa Cameron, akaba rero yarafatanyije n'uwitwa Taylor Winklevoss. Winklevoss rero akaba ari umutwins, ngira ngo ni umutwins wa Cameron. Ngira ngo Bitmart iraza ku mwanya wa gatandatu, ikaba rero nayo ariyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikaba ifite office zayo, ngo ikaba ifite ibiro mu Bushinwa ndetse no mu zindi location runaka. Uwashinze yitwa Sheldon Zia, akaba rero ari CEO wa Bitmart. Ku mwanya wa karindwi haraza yitwa Cash App, akaba ari y'Abanyamerika nayo United States. Nyirayo rero akaba ari uwitwa akaba yarashinzwe na company yitwa Block Inc cyangwa se formerly Square Inc. Ikaba rero yarashinzwe n'uwitwa Jackie Dorsey, akaba ari Nico founder, ari mu bashinze Twitter. Uyu nguyu Jack Dorsey akaba rero afite ikaba yaranashinzwe n'ikigo bita Block Inc cyangwa se Square Inc. Iyi ni Cash App. Ku mwanya wa munani haraza exchange yitwa Bisq. Bisq rero ikaba iri decentralized, ikaba rero nta gihugu runaka iri central headquarter kiri central headquarter cyangwa se nta gihugu runaka kigaragazwa nkaho cyayishinze. Gusa nubwo iyi Bisq nta itagaragaza igihugu yashingiwemo, nyirayo akaba yarashinzwe n'ibyo bita community run ndetse na open source, there is no single owner. Ngira ngo iyi kuba yaje mu exchange zizewe, ikaba ntawe headquarter ifite, ikaba na nyirayo atagaragara. Yewe uko mbyumva ni exchange ni nziza, wenda bafite icyo bagendeyeho, ariko gukoresha exchange utazi igihugu iri origin, utazi uwayishinze ni risk, definitely ni risk. Ku mwanya wa 9 haraza iyitwa Bybit, ikaba rero Bybit ikaba
yarashinzwe cyangwa se icyicaro cyayo kiri muri Singapore, ikaba gusa ikorera naho bita muri Dubai ndetse no muri zindi region runaka. Bybit iri ku mwanya wa 9, nyirayo akaba ari uwitwa Ben Zhu, akaba ari na CEO wa Bybit. Ku mwanya wa 10 haraza iyitwa OKX, ikaba yari isanzwe yitwa OKX nyine, ikaba rero yarashinzwe, ikaba ifite icyicaro mu Bushinwa, akaba ari naho yashingiwe, gusa icyicaro gikuru ubu kiri aho muri Seychelles. Nyirayo yitwa Starziu rero akaba ari witwa na Ziu Mingxing, akaba rero akaba ari washinze icyitwa OK Group. Ngizo exchange 10 nziza ngo zizewe, gusa hari icyo mugomba kumenya. Iyo tuvuze ko ikintu kizewe ntago cyakizewe 100%. Nk'ubu hari exchange yitwa FTX yakoraga neza, itanga kubikora USDT nta network bagucaginga kuri USDT TRS20, wango USDT ifite network ya TRS20, gusa yaje gufunga, nyirayo arahomba. Bivuze ko n'abantu barifitemo amafaranga barahombye. Iyo tuvuze ngo crypto ni involved risk, zizamo risk, do not take your all money, ntukafata amafaranga yawe yose ngo ya saving kuri exchange za cryptocurrency, kuko involved risk. Nubwo nyine exchange yaba ari zizewe, ariko guys tujye kumenya ko ibintu bishobora kugenda neza ejo bikanga. Ubwo rero mumenye ati ni exchange nziza, ariko munamenye ko ntimugafata amafaranga yanyu yose kumuyashire muri cryptocurrency. Ni inama mbagiriye. Murakoze, mwibuke gukora subscribe, sharing n'abandi video nk'iyi. Imana ibarinde.